Idemo do našeg Aleksandra sa sljedećom njegovom pričom. Više od 40 osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj uplatilo je do sada više od 30.000 maraka u humanitarnoj akciji Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji. O ovoj humanitarnoj akciji naš banjalučki reporter govori u nastavku. Aleksandre, sada je period u godini kada posebno mislimo na druge. Tako je, Sandra, još jednom dobro jutro i tebi i za naše gledaoce. Jeste, ovo je poseban period kada mislimo na druge kojima je pomoć potrebna. Spomenula si da je potrebno da obraz bude čist. Sad, moj sagovornik je poseban i u tom segmentu što mu je obraz čist, a i svima onima koji pomažu ljudima na Kosovu i Metohiji kojima je pomoć potrebna. Gospodine Arlov, dobro jutro i hvala što govorite za TV. Dobro jutro, hvala na pozivu i hvala vašoj kući što redovno prati naše sve humanitarne projekte za pomoć srpskom narodu i srpskoj djeci na Kosovu i Metohiji. Koleginica Sandra je spomenula da je više od 40 osnovnih i srednjih škola Republike Srpske sakupilo određena finansijska sredstva, ali hajde da vi malo više objasnite o čemu se zapravo radi. Pa, negde od kraja septembra pokrenuli smo humanitarnu akciju kao i svake godine uz podršku Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske preko osnovnih i srednjih škola Republike Srpske i dosad se svoje donacije uplatilo je oko 45 osnovnih i srednjih škola. Ima mnogo najava da će se do 31. decembra, do kad traje akcija, da će se priključiti sigurno, vjerujem, još toliko. Sredstva koja prikupljamo od djece koja su za svoje vršnjake skupljaju marku, 2, 3 ili svako koliko može, učenici i prosvetni radnici su namijenjena za novogodišnje i božićne paketiće, nikoljanske paketiće za srpsku djecu na Kosovu i Metohiji, gdje planiramo da obradujemo više hiljada srpske djece na Kosovu i Metohiji, ali ne samo na Kosovu i Metohiji, nego na Kordunu, Baniji i zapadnoj Slavoniji, koji također negdje u sličnim okolnostima žive kao srpska djeca na Kosovu i Metohiji. Žive slobodnije, ali imaju također nekako imamo potrebu da i tu djecu pomognemo, da ukažemo na pažnju i na veliko srce i veliku dušu, humanu dušu Republike Srpske. Molim sve osnovne i srednje škole da se priključe ovoj humanitarnoj akciji. Juče sam bio u opštini Vlasenica i posjetio tamo je osnovnu školu Vuk Karadžić i srednju školu Milorad Vlačić, koja je već uplatila svoje donacije. Osnovna škola je u fazi prikupljanja sredstava i tako, kao i što sam rekao, mnoge osnovne škole i srednje će se uključiti uz ovih oko 45 osnovnih škola. Paralelno imamo humanitarnu akciju preko humanitarnog broja 1401 koja traje još do subote, do 30. novembra, koji je broj sad pozvalo oko 25.000 poziva, ili to je toliko evra, koje je namijenjeno za opremanje, završno opremanje dnevnog centra Podrži me 9. januar, koga je odbor, zahvaljujući humanosti Republike Srpske, sagradio za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju na Kosovu i Metohiji. I vjerujem, koliko je negdje potrebno, oko 35.000 evra, da ćemo blizo prići da to konačno završimo, taj dnevni centar, nakon 5 godina što ga gradimo. A pokrenuli smo i humanitarnu akciju za djecu ili projekat za djecu, spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Do sada se prijavila opština Gradiška, a najavili su sigurno učešće opština Foča, opština Vlasenica i po prvi put Kozarska Dubica, i vjerujem da će do 1. februara se prijaviti mnoge lokalne zajednice, a krajem decembra obradovat ćemo i 9 mališana koje stipendiramo na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući našim donatorima, uručit ćemo im pred Novu godinu 4-mjesečne stipendije, svakom djetetu 400 ili 500 evra, kako naši donatori pomažu svakom djetetu 100 evra mjesečno. Svaka čast i hvala i vama i svim donatorima. Hajde možda za kraj ovog razgovora još jednom da spomenemo broj i da uputimo apel našim gledalcima da evo još do subote
okrenu taj broj telefona, da sakupimo još malo finansijskih sredstava do subote. Evo, ja sam sinoć ponovo okrenuo broj i nadam se da će i naši gledalci. 1401, jedan poziv da budete učesnici u ovoj velikoj humanitarnoj akciji, da budete donatori. Ako mnogi pozovu, izvršit ćemo našu misiju i naš zadatak i konačno kompletirati i opremiti dnevni centar. Podrži me 9. januar koji nosi ponosno ime naše republike kad slavi dan u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, a najviše ćemo pomoći porodicama i djeci i mladima s poteškoćama u razvoju ako pozovemo 1401. Hvala vam. Hvala. Najlepše je 1401. Hvala vam za ovaj razgovor i puno sreće u daljem radu, gospodine Arlov. Dakle, 1401 do subote. Poštovani gledaoci, okrenite ovaj broj telefona i hajde da svi nastavimo da pomažemo svima onima na Kosovu i Metohiji kojima je pomoć potrebna. I sada, u ovom periodu kada više mislimo na druge nego obično, ali očigledno da mi u Republici Srpskoj konstantno mislimo na druge. Sandra, studio. 1401, rekao si Aleksandra, evo pozvaću ja sada, hvala ti za ovo uključenje, čujemo se, vidimo nešto kasnije, poštovani gledaoci. I vama naravno preporučujem da pozovete ovaj broj, da pomognemo svim Srbima na Kosovu i Metohiji, da ove božićne praznike, novogodišnje praznike provedu u miru i da eto na neki način ne moraju da razmišljaju o finansijama bar u ovim novogodišnjim i božićnim mjesecima.